Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong ka HSPDP na Motion Road constituency uba Methodius Dekar, uloong baka gajing anut ka ba upat ba udon kata ka de gajing anut ka jong u, bat haba upet ya upat ba ka Motion Road, ha kani ka kentiu anut ya kasuk kasan, bat gajing lat luot, ha karukom tre, karukom kata. Ya kani lapan pau do ba Methodius Dekar ha bakran nagilat patay kubor, hadian gajing lat tap kerteng ha kasngining kong katayo. Nang baka katong upat ba udon, kata kan di katong kacung. Kacing angnut upat ba udon, kata kan di kacing angnut kacung. Kumbaga ang biang ati, ni imo po ka demokrasi, kasin syar pa ita. Asur kacung upat ba, kacing angnut kacung upat ba, kata kan di kacing angnut kacing angnut kacung. Pada abang apet itu motion run, ya ngapet upat ba jung motion run, kacing angnut upat ba motion run, kan kan si angnut ya kasuk ya kasan. Angnut ya kacing lain loy, berkentri ke rumah, kahi ke pateng. Katakan dia kacing angnut kacing ini. Pada bang ya keren pada ya keroy ya kepar. Bila pai keleng sodong ya masyurut ke sudah si. Inang buan ke ba. Inang sadin berarti bang inang don kam. Upat ba udon apnang kacing jenja. Udon apnang kacing jenja nak kada bangim da yang dileting kesenkin. Aki sinong iki tahu di Jakarta yang di Jakarta Sumar jadi kibarang guna bilang sadin. Nginang don kam dan nginang don kam dan hai ke kila don penginang don kam susuk di Jakarta Sumar ba temai pada dengan nomong mga ngasos kam dan ni penuh dari kelompok upat ba udon nanti ngai kata ko juga pinyo no Jungi mentala day kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala day kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor